Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka paret but pila ban lagu ban kuli da ka education loan. Pila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. Ringkat lang bagari India berok kuwe ke office yung Deputy Commissioner ke Eastern West Khas Hills District hakakat santarik unai lar arja apulai kelaraki singi lai lut ke banyu punyo senam jongkari India bala pelong hamadan dom maulum pendeng umyong mairang hapadeng ke jingeshi menta jengki hajar ngut kipat ba hakani ke singi menteri ke sarkar jelau ba Shakliar Wajri ubalalong kumukongsan ulai tu ba sarkar shen ke satay no yaga Heritage Museum hanong klau kasnong balakha yu klawat ke jait benreu khasi usiem tirot sing siem le Hakamat pas bala pelong hakani kesengi ke Kenchi Higher Secondary School Kalayora yang nam ladu hak senior kategori kadba ke Auxilium Lomjing Shai Secondary School Mauro Kalayora yang nam ladu hak junior kategori. Lapan pu penping yang ini ke jing rakhi de ke jing rwa ke jing shat ke jing siat khnam bat ke jing elak kai football bat la samru ke kusnam ba paper kuntubi ke nong elak kai sports ki balawan rat takma ya ke district hak jing elak kai kickboxing bat la pelat ba ya ke kot physics and chemistry handbook class 10 Balatho Manoranjan Barwa, who assistant teacher at St. Thomas Higher Secondary School, Mairang. Now reports right before us. The first platoon, Meghalaya Police. Following Meghalaya Police, 2nd Meghalaya Battalion, NCC, St. Thomas High Secondary School. Commander, Nikki Ann Basaymod, Plakat Bearer, Stephania Lingdo Moplang, Flag Bearer, Dapi Lakaman Karmoplang. Dawan Korna Marwet, Flag Bearer, Rimika Marthong. Plakat bearer, Jis Steffi Nongpur, flag bearer, Kenny and Boglingdo Marshalong. Commander, Ibade Biang Kharjana, plakat bearer, Naman Krau Kurba, flag Lung Jingshai Secondary School. Commander, Xavier Jerry L. Penrang, plakat bearer, Preeti Merisong. Commander, Lamprang Majau, plakat bearer, Kerry Nelson Dingdo, and flag bearer, Pentengan Langsun. English Medium School, Nomba Menther, Wanlam Kupar Kurba, Eric Wenzel Lingdo Maunai, Sangshom Secondary School. Commander, Both Sainlang Lingkoi, plakat bearer, Mairang Presbyterian Higher Secondary School. Commander Will Bondsmith Marjorie, plakat bearer Dasuk Lingdo Mairang. Second, Pendeng Umyong Presbyterian Secondary School. Commander Emmeline Marbanyang. Saint Dominic Xavier School. Commander Riban Sabet Jana, plakat bearer Nafi Sabet Walang. Khatsaupra Higher Secondary School. Commander Wanda Smobha Marbanyang, plakat bearer Leo Maximus Nongput. Mariao Secondary School. Commander Bankar Charlang Marbanyang amongst the senior category. Nongkleo High Secondary School. Commander Krau Kupar Sangriang, plakat bearer Punshlur Lang Jana. Mairang Presbyterian English Secondary School. Commander Willie Donald Lingdo Nonglat, plakat bearer Latdom Presbyterian Secondary School. Commander Sapi Bianghun Kharjana. Jyoti Inclusive Secondary School. Now before us, Mairang Presbyterian Academy Secondary School. Commander. Before us, Maukitsa Secondary School. Commander Wan Ban Krishan Thaba. St. James Secondary School.
Commander Ibashisha Marbanyang, placard bearer Nibalin Kurba, St. Hubert Secondary School, Commander Antia Liza Lingdo Maunai, placard bearer Jalti Hun Rentatiang, Second Last Parade, Pinchi High Secondary School, Commander Rosiana Lingdo Nonglai, placard bearer Emil Daris Mertong, flag bearer Midahun Lingdo Maudo. Schools have participated, and the last being St. Joseph Secondary School, Commander Albert Thongni, placard bearer Rijanai Nongput, flag bearer Fernando Carbani. This 77th Independence Day celebration includes a total of 24 platoons. Ikan mau dengan jing buram, ikan pat jingim, jong kelawat nak ketenat sipai, ki parliamentary force, bagi pulit belah IT ikan jingim, banyada ikan pat nong senang. Kini kesenam kanlong kepasanam kestri keri, kerba ke India kalau Shinti ke G20 presidency. Kari jungi kalong kebelah kret malong nong yalam ye kipat nong song jo kiri G20 kani kapenyo hangi ye kakabu banwan rai ka jungi dei kabajan baki we giri pa akaliang kayo kakot kajungi le jungi banwan kilak banyeda na kunta ka jingkela kamaria harin gesni hendiat ngakuai kementerian lani bertertib sepi hakabai dei bakatul kani teli kitna jong ka sarkar yang berkikam ka sarkar kalale hakini kipor hakabai dei bakastana jong kohom baka political lani ka kampoying jong ka jela ka juni nilama ka songsan haka jela ka juni berpenklani kipor pulut dan sen bilatung siaja si pomot di kulit ke sarkar telah menjuru banbu nyotli di bodor outpost hakatan kaput Assam ban berkelan dia kebor yada kitan kaput ke sarkar dan sen telah menjur bentau ke Directorate of Forensic Sciences ban berkelan dia kekam forensik akajelah banyeram ika jenderai penrem baju pensitom ikinong kambean Kajingkren Yusuf Apering ka HNLC ke sarkar India ke sarkar jela kelayak syakmat kajingkren kelazang ke sarkar jela ka german bagajing selok bagi HNLC kalong ke basaiso kenang bangila banwanra ke songsuk songsan basongsangan ru ke basyirta ke jela ke juni Habani Paipat, Secretariat Rep dan Agriculture and Farmers Welfare. Secretariat Agriculture, Karung Budlum, Jungkaroy Kepar Kejela. Ketong Jungi, Karung Penkentiu, Da Asa, ia kayu kokot Kinong Rep Kibatri, Kakam Rep Pentor. Kerep So Bacur, Kakam Ri Jingri, Kikam Ri Dokha, Bat dari yang rusam. Mila pelong buon ki program na kabenta ka jingmentoy jung kinong rep. Apo ka PM Kisan Saman Nidhi scheme kumba arlak ngun kinong rep ka jela layo jung kesan pisa. Apo ka Perdana Menteri Fasal Bima Yojana ka sarkar jela kala ai ka jung kesan yi kinong rep na kabenta ki marep ki baju rep ka ayom rem batsenria. Susu khasan aja sanspap hafumut kinong rep kinyo jingmentoy na skim penduna sud the 100% ye kitu kibadon ye katisan credit card pun perlung bet sak account kejoki kinong rep kathan kendong kilayo aspatli kikali pick up hapo ka prime agriculture response vehicle scheme ye kini kikali la pendai dru bat ke GPS Senang bagi try kali
kintip ya kalek kawan jung ini dikali. Bar abang ipek kamtam makanika distrik kejungi. Larang ni pai siti ka than phoi. Kalong ka jaka ka basit ba. Larang wan seni kalong ka jaka ka bakhiat. Kunta ka jung yakren beri DC. Mila buru ya kata kathong bangin yakren berkat tea board berkat coffee board. Ka coffee board kamtam na kamta kiti than siti serum ki belalong saboy kalong ka jaka ka bapiang ba bakin rep you coffee. Basani-sani kalong ka jaka ka bapiang ba ban rep pat ya kas you selasa. Kini artli imarep bangi tua bangi manra akan ke distrik kejuni. Ingin kalong ka jing yonong na kamta kinong rep akan ka jela kejuni hiborok kowe. Barabang ipai pat saka annual husbandry ke sarkar kelade bonra kilat kelinti ban kinti di kamri jingri ban pinbiang ya ka jing dawari ya kido bat ka dut bat ki jing bam mansna naka dut apo ka progress scheme ndri pusawa jatuli kisnyang bebaha bat silak prapu arjar tuli ki siar proilar bat lai hajar sanspat tuli ki blang lasam sekinong rep hak senam belala ke pegiri bagi milk mission lala ban penuntoy ya sipu janut kibrium apo ke milk mission sispatli di dairy cooperative society la de tau ba sia jan news palai ku kali di masih dot laban penyo har pementang abang ipek akatana fisheries hak senam arjar arpuar berarjar arpulai ketenat fisheries lala ban pemi hadu kat hendai hajar lais pak new pesawat metric ton ke dokha kumbaar puar million ki dokha demi sembai berpalat news pak sau punyo metric ton ki sembai dokha susu la kelapung dokha iki jaka ibala kot saka sis pak san pulai hektar ringkat berkejeng senai ki kan rifli ki jaka dan kapeling kapui tili ki jaka ri dokha ba hindri tili ki jaka di dokha ya simru ya kalat don kintiu ya ka jingri ki dokha trot aka jela habang ye pet ya ka tenat sinardi ka MGN REG kelalong kalat aikam hakithan no kendong bagi village employment council ki beteng balong ki silam penroi ya kithan no kendong kumba silang ndri punya wajar kilong ying kilayo bantri hapo ka MGN REGS hakasnem arjar arpulai arpusau hapo ka Menteri Awas Yojana Gramin lala ban pentai arjar teli kiying hakamang tingka beladab berkesarkar ka temu bansai 1 khatsan lak teli ying song hapo ka PMAYG hakasnem gabanwan ki self-help group kiala ban kintiu ya kayo bakot baru hakaba airam ni kibe hapo ka National Rural Livelihood Mission ka NRLM lakan tiu siaja sanspa khadwaitli ki SSG hakan kesnem beladab abang ipas ketana juga social welfare ka sarkar jela ka angur konodra ya ka bha kamiat jong kitimman kilong kami bemdan lok bakiwe ki pinhun jong ka imlang salang ki bakham duna plan drip sana jarngut kitimman lai pun dri jarngut kilong kami ki bemdan lok berkat saw jarngut ki briu ki bran jing duna ki khatmet hakeling gejala layo jing toy na ka CM care ka sarkar jela dangsen kelapan benar ia ka drug reduction elimination and action mission kata kalau ka dream mission ka pengyong bante lakam ia ka jingroi tinang di ia ki jingdi ki bapen buai kadang kisamla baki gue awai dei berkatana jangka health and family welfare kakam ka bahmat jangka sarkar kalau ban biang kilat jin sumar kiwa khamba ban pen bet ira jing e jong ka jing tunai
di doktor haki Jaka Sumar. Ke Sarkar ke Latung, ia ke Meghalaya Medical Service Recruitment Board, ke Board ke Belak Bantung, Lais Pak Kendal Penyongut, ki Medical Officer Tang Hapo Aku Asni, Lingba Terkom Tungkam, ke Bajanai, Bat ke Basai. Lapan Bah, ia kilat Jing Syakri, haka kuat kakia, Lada Town, Riu Hajan Riu Sepak Nyok Hutuli, ki Village Health Council haka Ling Kajela, kini Council Kindon, Bentah kaban penpriang ia kajing tip apa yang kinong senong ia kilat ajing sumar kiberan haka jela bagi council kinyo jing kesan pisan ke Sarkar hakikam jongki kajela ke penteri kamru ia ke cancer care project ke Beningkong hasil district haka bawai pakawai ki balak palat light pusnem kinyolat belit screen ke bentah kajing pang cancer anda kan kajing persang kalalong ke job dan sampai terekam dia kan projek sahikiwe di district pan. Abang ia pai buat ketenat education, ketenat kulit putih, education kali nak kawai ni ketenat kebaran kam, atas Sarkar kapan klan ia kajin long jing im juki nong song senong. Wan ra rukom terekam kebat hemai ketenat kulit putih, ke Sarkar kelak menjur bantau ke Meghalaya State Education Commission, haunai wing arjar akuar. Ke commission kena jingmut ia ke Sarkar Meghalaya halor kimat kiba kongsan kiba yedei bat ke kulit putih kentup ia kerkom penyat di school kerkom si tulop ikinong hikai kajimbu ikinong hikai language hakitan kaput bat kiwe kanai jimut ru ia kilat kilinti kiba klan bat kijing simrai ki polisi bermadra ia kerkom hikai kiba temai kejelak layak sakmat banzang penteri kami ke National Education Policy arjar arpo dagabatung ye ki kenhun task force ban bisar nya ye barok ki bentah ki bedai berkeni ke polisi bila ada biat sakmat bagi katu kat ni ki kam ban pendep ye katong jo ke polisi ke batmai ban penbha ye ki ying school bagi jingdan kam tam ki school Sarkar ke Sarkar mentak layak sakmat ye ke phase 2 jongka support Human Capital Development Project. Harbai day berketenat Sports and Youth Affairs. Ketenat Sports and Youth Affairs. Patrish hitam berkentiu yakikam sport akan jelah. Ke Sarkar dan Zang Bantai yaka aquatic complex. Ke berkentup yaka jaka jengi ke bahe. Bagi jakai nakai tenis seselong. Nilayat syakmat hakawan penbahai kemadan football nomor pena soyong wadru ya ke SSA football ground Hapolo dan Shen nilayok clear ya ke Hamilton Stadium habajing doba pada Senegri Stadium ada grade nila terwa banbuk sa arpu sautli ki state level centers hakabak hatratli tinzang terekam hakeleng ki district hakabai berketenat labor ke Directorate of Employment and Craftsmen Training telah menjur bagi ITI seorang ber ITI resbel para bahkan ajing hikai ya baru hikam hijatkan katung ke national curriculum juga vocational training susu ke ITI tiura ber ITI renja berselong kila penyak di program kajing hikai ya data entry operator ber assistant electrician apa ke skill hub initiative jongka Sarkar India kini kelong keban ailat yikitu di belat pepno Siteng bat itu ibemyo let's school bat kinyo jinghikai apa baidai berketenat PhD ke Sarkar jela layak syak perang hawan penbiang ya ke umdi ke bakho ikinong song kumba lai pun riulak tuli kiying hanong kendong kilayo ya ke umpor haying hapo kajal jivan mission hadu menta arjar aspa sanfulai tuli kisnong Layo eko ying haman kawai pakawai kalong ying kat banyo spa saupo artli kidai kiba pensisa bakidai kisnong harjal nila plan ru ban penbiang yeko sani Shillong Township abede berketenat jong soil and water conservation kajela juni kayo bun uslap ngilang ya kendu ya ka jinter kham kham tam haki ayam rang slam
ban penbet ya kani ka jing'e ka sarkar jala kala ya trilang bat ka Asian Development Bank ka projek ban perlong ka basna sispa tuli kitab perlong bat kitab kibarit hakeleng ka jala sisin bala pentrikam ya kani projek ka jaka perlong ka baklan ka bakhen pelum kalong nyau spa hatar ka ban kentiu ya ka bor perlang jong ka megelaya syaka aku million cubic meter ban pentikina ya ka jingdon ka na ka bentak rep ka yang ka kamri dokha ka ikut tourism ba ka kam jingri abai di berketenan juga PWD agar ka mangkin ka pemerintah lamang kharwai tili di projek sina surop ba jingking hapo ka RIDF katakan Rural Infrastructure Development Fund Gatanat PWD kelapan mereka mentakandai di projek National Highways kabagan trup di kasurap Natura Sedalu kajing penbahai ke National Highway 40 haparin ke Shillong Badauki kajing king dubri 10 bari berkasurap Bokmara Dalu ke sarkar mentah kelajan dep penterekam ya ke Road Access Management System kumsi bentah jongka Integrated Transport Network Development Plan daga jingi trelang bat ke World Bank kani gor kom trekam kani rap ya katnat piludi ban kham perkhat swai ya ka jingtei ya ki sirop ki ban sna habaro ki ayom hakeleng ke jela abang ye kren kabai dei bat katnat power ke sarkar klayai pular ban penurlong ya kathong ban pendiam boarding klem jingthut Igi pai nong sok senong ka jela. Berpoi sekan ka thong ka sarkar kelasoi ke MU bagi company penmi boarding kum ka NTPC banepku badbu igi hydroelectric renewable energy. Ki belong Islam penmi boarding ha ka jela banang banha bapen yar susu ye ka tenat tan boarding. Ka sarkar ka don jingthu bonmanra ya ka tariff based competitive bidding ban kering ya ka jingbai tingka katanat power jongka megalaya abangi pai pat ya ka tanat jungwa pai ka tagalung ka tourism katanat tourism ka dei ka wini kitanat ka bakan tiu ya ka roi ka par ka ni ka jela ka jungi ka bapan kiu ya ka lat kamai baru ikilat aikam aijam ka thong jungi ka long ban tiu ya ka jingyo anak tourism na ka lai persen juga GSDP syaka 10% Hadiri Sinam Kibanwan Katkum kami Meghalaya State Tourism Policy Arja Rafulai Kajing Pai Khaman Kalong Bantei Yeki Jakasa Kibak Paka Kajing Penbet Penbiang Kibadan Kam Kiban Kentiu Kiban Kentiu Yaka Kam Jungo Kamtam Hakaliang Ka Adventure Tourism Kumta La Menjur Dang Sien Yaka Jing Airam Yaka Meghalaya Ikut Tourism Infrastructure Development Project Hapo kan ke projek latei ya ki jaka sa ki bapaka hakikat tu kan nitli ki jaka hakeleng ke jela kuntup ya ke cable car roadway project keban poi selong hapo ka Meghalaya homestay scheme lai subsidi hadu 90% ban snai ki homestay hagan ke scheme la seiso bhak hamtam haki than no kendong la zangru ki prime tourism vehicle scheme ban pensup ya kalet kawan jongki nong jungo kai perthei hapo kan ke scheme la ai subsidi 100% nagador jongki kali bakham rem sekitu ki baterai hakikam ki wedei bakam jungo kai perthei habangi pai pat hakabedei bakatran asan culture ke sarkar jila kasmu sarong ban penbena daga jingkesan jongka Ministry of External Affairs ke Indian Council of Cultural Relation Baka High Commission of India Dhaka Kilate Umat Sakan Mau Jong Tirot Singh Dhaka Bani Sadonru Yaka Heritage Museum Hangi Hapo Nongklau Along EDC Menebe in Kot Noi Meeting But instead no Yaka Bangi Nyok Ngintay no Yaka Nika Heritage Museum Hangi Hapo Nongklau Tiswa Bangan Suam Nakaliang Kajongang Ay Kublay Ipi Baro Iwe ki bor district ki bulet ke jela ki bor sensar ke jela
kinong mikmat paitba, kinong song senong, ba kinong penyat senong. Kiseng Tremon semobha, kiparlok negilat pakai kubor, ba ki volunteer, kejela ki belak pelong ikan ngir, nong simbentah, kaba koridor, haka jing persang jungi bantai kejela kaba it jungi. Sasisi ngah kubeli independence dia, dah kaba sup berkemen ni pi barok kubeli mitela je. Thank you, sir, for your invaluable and exalting address to honor the celebration of the 77th Independence Day today. Thank you of the parade contingent. Suliman! Perangkala! Agak jatuh, Suliman! Big round of applause to Miyatap Steve Langbaro na gabanta kiniki at ligi kot balapulad Lengbaga School, St. Thomas High Secondary School. Jury to accept this award.